begat balen sampai wis entok duit deh. Iya telung balen bekatan bae. Nono kenriman bekatan dadi jodone majikan lanang. Balen maning angger wadonan sing dine tetep bae gawe iksaning batin. Aja banget. Raati pengen emang gelisuki Bapak Ade nambah keturunan mamai ade ditinggal rapi ora tahan yang ganing penderitaan mamai ade sayang penderitaan dalam banget